Ja sam Mirsad Taletović. Rodio sam se ovdje u Puli, tu radim, treniram. Bavio sam se sportom od kako sam krenuo u osnovnu školu. U kasnim godinama počeo sam se baviti atletikom i toga sam se ozbiljno primio. 2019. godine sam imao prijelom gležnja. Došlo je do amputacije lijeve noge i od tog trenutka moj se život malo promijenio. Sada moram recimo staviti protezu, moram se malo priviknuti na nju, a onda nakon što to prođe, onda sve opet ide po starom kao i prije. Znači vidio sam da mogu početi voziti auto, pa osim što mogu hodati. To mi je pomoglo znači da počnem odlaziti i u grad, u šetnje, u obavljanje svojih nekakvih dnevnih obaveza. Moje zadnje zanimanje bilo je izrada 3D vizualizacija gdje ja izrađujem na osnovu projekata objekte arhitektonske najčešće, gdje se može vidjeti u budućnosti kako će izgledati neka zgrada, stan, unutrašnji ili vanjski prostor. Imam dva pomagala, znači jedno je koje više koristim za hodanje. Ova proteza koju imam sportsku za trčanje, ona mi je jako dobra za trčanje. Osim po ravnom terenu, ovo stopalo mi pomaže i po neravnom terenu. Na primjer u šumama, po kamenjaru, kada treniram. Gledam da skoro pa svaki dan budem fizički aktivan. Mislim da je to što sam se bavio sportom puno pomoglo mom oporavku nakon što mi se desila nezgoda sa nogom.